Zdravo, zdravo drugari, evo novi klip danas. Pokazat ću vam jednu mapu koja mi se jako svidjela pa sam želeo u Minecraftu da vam pokažem, pa ko hoćete da stavit ću dole u descriptionu ko hoće i ko ima i Minecraft da uzme. Dakle, ovo je Los Santos. Kao. I kao što vidite ulazimo u vladu, 13 vrata i u vladi su sve pauci, samo da stavimo jedan žar kamen da bismo osvetlili prostoriju, neću cijelu noć da idem po mraku. Dakle, kao što vidite ovo je vlada, ovdje su mali neki zombići, a nećemo sad o tome, idemo dalje da vam pokažem malo grad. Kao što vidite. Dakle, grad je ogroman, kao što možete vidjeti. Ima puno zgrada, ja nikad nisam vidio. U smislu ovo je kao Los Angeles, ovdje su neke zgrade. To mi se jako svidjelo, mislim svaka čast čovjek koji je ovo uspio da napravi, koji ima strpljenja za sve ovo. I za zgrade i svaka mu čast. Vidite? Ogromno je ovo, možemo sve da dodajemo, da uništavamo, što je mnogo ekstra. Ajde da uđemo unutra, imamo šta se radi. Šta se radi? Alo? Ovdje je očigledno direktor. Jadan direktor. Smenio sam te, samo da znaš. Dakle, ovo je kao neka, ne znam nija, firma, šta je ovo već. Dakle, najbolje u svemu ovome što može da se gradi, to što sam vam rekao, jer sam ja u stvari napravio jedan svoj kao. Pokazat ću vam to, mislim nije za smislu kao isto kao ovo, kao ovaj grad da je podjednako, nego sam ga baš onako napravio. Samo malo da nađem gdje je vlada, znači znam da sam ovdje išao. Ali mnogo mi se sviđa, tamo izgleda kao zastava Hrvatske odavde. Ne, neka zvezdica, nema veze. Evo je vlada. Ministarstvo. I ono što sam teo, znači ovo što sam teo da vam pokažem. Znači ja sam svoje napravio ovdje, vidite što piše, teo sam hello, a u stvari ispalo lohel. Dakle ovdje kao welcome, da izgleda kao Amerikanac. I ovdje kao fora ulaz iz fore. Dalje. Ovdje možete da uđete, ali sada kažem da je sve ovo od vune. Ovdje je kao TV u smislu. Vidite? Stavio sam, evo sad vam pokažem. Stavio sam seljombera da mi radi ovdje, vidite on neće da radi, sram ga bilo. Ima ovdje TV $100 i PC 20, naravno ćemo PC, vidite ovdje igramo neke igrice, očigledno je neki požar tu. Ovdje je Naruto Ultimate Ninja Hide, ovdje možete napraviti joystick, ovdje ga priključite, ovdje je kućište i ovdje isto kućište, ovdje je za 2 igrača, šalim se malo. Ovdje mi je kao TV, u stvari nije ništa ispalo, samo sedim tada kao gledate film. Naravno to treba merdevine, ne mogu da se popneš ovako, ne može da se popnete. Naravno nije to kraj, evo kao što vidite imamo i ovaj tu deo. Dakle, nije besplatno za životinje. Kao što vidite, ovdje je Top Shop. I tu sam seljombera stavio da radi. Ovdje su dvije iste slike. Ovo sve možete vidjeti, ovo su sve prodajne akcije. Moguće kupiti. Ovdje je moj bazen od dijamanata, dijamantskih blokova. Ovdje je muški WC. Evo kao što vidite, ovdje je da se malo ispereš. Ovdje je koća sišora iskenja. Ovdje je ženski WC.
Kao što vidite, vrlo efikasno. I to je to u smislu. Samo sam ovo te da vam pokažem, ako vam se sviđa, hvala i srab. I hvala vam, ostavit ću naravno link za mape, neću dugo da vas držim od ove mape jer je previše velika, ali ajde da upadnemo još neku mapu. Kao što vidite, Endermana ima koliko hoćeš i koliko nećeš. Ubijen. Gdje si, prijatelju moj? Nestao je i nestao je. Dakle, u tom smislu, to je to, ali ajde još malo kroz grad. Da uništavamo Ameriku. Nikad nisam voleo. Ko? Opa! Kao što vidite, ovdje je baš puno. Onda ode ventilacione cevi. Samo da ne izgubimo neko srce. Ovo je u izgradnji, naravno sad neće biti više. I da uđemo u neku najveću zgradu i da završimo ovaj video. Ako hoćete nešto novo da saznate o gradu, instalirajte. Evo još samo ovo. I eto ga, ušli smo u drugu poslovnu zgradu. Hvala vam na pažnji, to je to. Ćao!